Abasore n'inkumi 14, abakobwa batandatu n'abahungu 7 bafashwe saa 2:50 babyina biteretse inzoga banatumura itabi ritemewe mu Rwanda ryitwa shisha. Ubuyobozi bukaba bwatangaje ko bashyikirijwe ubugenzacyaha. Mukandahiro Hidayati, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge, yatangaje ko bari abasore n'inkumi bari mu kigero cy'imyaka 22 na 25 bafashwe barenze ku mabwiriza n'ingamba zo kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19 bafatiwe mu mudugudu w'Ishema mu kagari ka Kiyovu. Amakuru yatanzwe n'umuturage saa 2:50 hafi saa 3 z'ijoro amenyesha ubuyobozi buba buri kugenzura uko amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yubahirizwa. Mukandahiro Hidayati yagize ati, yatubwiye ko hari abantu benshi bizihiza iminsi mikuru, tugiye turi kumwe n'inkeragutabara n'abandi dukorana. Babyinaga bari mu birori bigaragara biteretse inzoga z'amoko atandukanye bafite na bimwe bibujijwe n'amategeko byitwa shisha. Uyu muyobozi avuga ko basanze shisha itemewe, kuyikoresha ari icyaha, bari abasore n'inkumi bajyana mu rwego rw'ubugenzacyaha. Ati abafashwe bari hagati y'imyaka 22 na 25, ntawe uri munsi y'ubukure. Urwo rubyiruko kandi sabo muri Nyarugenge naba ahantu hatandukanye. Uyu munsi handi abantu barenga 200, COVID-19 irahari, urubyiruko n'imbaraga z'igihugu zubaka nibo tureba, nibo bakwiye gufata iya mbere mu kwirinda. Mu ijoro ryo kwa 15 Mutarama 2021, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko COVID-19 yishe abantu 5, abanduye bashya ari 257. Ingamba zo kwirinda icyorezo harimo gukaraba intoki kenshi, guhana intera aho abantu bari, kwirinda ingendo zitari ngombwa no kwambara agapfukamunwa neza, kandi ugize uburwayi bw'ibicurane akajya kwisuzumisha. Iyi ni Slim Jesus Entertainment. Reka mwibutse ko n'ahandi bakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.